Hiji ni Wero TV. Mbere ankethi yako na ngucokire nkatho cia mwanya muno ikwithirwo kiona kanya kwatanira about kindeto cia Wero thaa mwanja ti tariki 25. Ino ni grupu ya anto obakuru bankurukia miaka 70 wa mwena ekuru ntigwa para bauthurana o kira igita nonto bakuthina mbere na gucokaniria atunyuano indikiriro okiao ni gutwikikana kinya gwethirwa mbeche ciana wa thirikari cia akuru gutire kinya umwe kiribo hagunika na mbeche ino bakirigagwa na atakuthia na mbere tukumbuka muno tukibachwa akuri bakora mbia cia inua jamii akuru babe tare tubondi be yaombera turie mheshimiwa no mwe tuona kadha tukandikwa to bisi ya chibo kwa tweka tukaretha cia kwa bisi twachumbura chibo kwa uno gatukuwa mbecha babangi bakora inua jamii ibakora mbecha turi antu bakuru miaka 70 na witia utengo ito siombaira kenda bombo twa misande inye bya kuria no tethio banjira yonze anche no tukiwa na kungi no ba utethania mbia se weso fandi tuteonana kana singu mathasi tuendane yekundi ketu karanze amwe tu yao tuteta kwa tethio no buratu yo bangi baite thirikari yakatolanire twene kundi kya antu bakuri miaka 70 witia na twena ekoro bantiwa na batu to ngurupu ile kinyake ya itokara antu amwe twinde to register ikundi bieto dene thirikari ya Kenya itukumenyekana indikiriro kiaonekire atongeria wamwe na thirikari iraithirie akuru bantura ino ya Kipkona wamwe na ntura cia Kube nikenda kinya bathina mbere na gwikirwo mubango ni okwayagwa mbecha ino na muno nkuruki kinya kureterwo misanda nikenda abaguneka nikatuboria gikire twaboria atiri nikabaulilwe kwenge kuru na akuru bakuru baya wanya mbesa no techo tuona tue twaigwenya bangi bakwa misanda ute musanda tuona nikabola ni rwibati ni kuromba thirikari itutethie na bire na bio nontu wa inya yetu loi tukura miaka 70 witie nana nende itwa tukuria thirikari atire kiraito oi watwenda ruyo na uke itwa ukulukiria boboya ari ukeya ende wethira ntu bakuthira ri iroto oringwa kuranu kuma Terecha Kipkona Gebe Central Betan Class Chabari.
Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amo na ntumiri cia mathiko kiri Kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo. Ntumirie ku no urete studio cha Weru FM Kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka. Ntumirije kathoma gwa themo chiogoro on tuko. Ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru. Ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe ku ari okwende kinya. Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Urathimo uritingo gibwa ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bya kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia Raha Premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Tukunombora kiari nontobwa thine ya mitambo yomba kwithire kiumaira tugicokerani ati akariba kumaga tuntu wa ndini ya thiroga itigicigone bunge kia Gembe South bagunikite na tangiria Rwere Mega kumakia umwe wa rweriete kia mubunge we kurwa Meru Elizabeth Karambu akailemia kaitene ukaukilemia kia ya Nairobi musanda kie kuronti wanteriu na yene wira ne bote dhere murandi yoyo arwe na jira ya kweyana mipepu ya rwe kenda rweroro abakinyelanja chio chionde kaunti ya Meru wona adhurwa ya mubunge we kuro kaunti ya Meru. Mwandiki wetu wa Ndeto Dennis Mugendi na tueshio na njira enkinyandiro. Ni Elizabeth Karambu akailemia mu rwirigiti kya Ekuru kaunti ya Meru akinyite ntule ni akangu to athirugaiti Gembe South kuretera akari gitangi kya roji wa mwena kubabya kurea gitangi yabareterete nyuma ya kilima guturwa antu aja mianka ya ukanyuma na mbesa ira ciarisia mira roji na rwethirwa rutina wa gwikirwa rware nkurete tangi ende bobo tengani Chamani ankwenda gukwa kishira pipes ikeja atwamberia na pipe igana to sawa. Elizabeth Karambu akailemia asitete muntu kiumbe na kwa nyaka bambithire murandi jo kura mi Bible kenda roji roro rukinyanja ciao aliuga ati athurwa agatigira akora kali mitongi mugongo na njira ya ukinyiria ndoji njene ciao na mi Bible na tabs kenda kinya konjorithia urimi imbije kire meta iroi inyoka ethera we na nkunia ne kairo muthetu na roi na bukanda mboka botona bwe na ne au ni atokamberia twamberia na kwanda tuboka na tobi rungurwa mira eto ora tokundia mira eto roi tebwa ibo komenya mira mantu athoko ija tebu ithai ende Karambwe mwekoro ubo mbona
geto kubia thirikari ya Kenya, bete nkubia na thirikari ya Somalia, bete nkubia na thirikari ya Oraya, onara gokwendeka karambwa gatonyera no kwere twa no tone yero tete thirikari murandi ne joyo roje ne kwethera kale kinyanya kale kigenda yu ne kwamenyo mwako rakede ndorare sukuma ne awebi ai korore sukuma kwawe thirikari ne twekene roje yes ni bato ambere ndo bibionde kuona lakini wewe utambo kinya mandam kinya inde mukamete na kienda roje muno kinya wakwa kotione sukuma kotione to ngoro rero ko lani mwanga dai twene ituwa bina byakura bitano na ituwa byo mama kangu hakikishira nteko meomba ko yaromba kura ko amba ko yawa ni wagenda wena 99%. Dennis Mugendi, Wero TV, Ntuleni ya Kanguto, Wandini ya Dhurugaiti, Jembe South, County ya Meru. Bakiaredia kariba kwa ng'ombe anene bo kariare on DCC wa Tharaka South na Speedy wa Imenti North Alexander Makau iborete ya kariba utuma ndogo ya there ate kona aturibo abone nyuma ya kari gushiumiria na kuinga barabara ya Meomponi Wetamero abakimeneria ute wa kwa kibao kira kirona na kiandarasera era watethana kiamarimati na kondi na ererekete wa kwantu kuchiaruarua bari we kare nere mwere ya mainge ontobrabo tumete baka omagara na mudoro kwa kaita ni kwithiritwe na wagagia omwankene yoyo anothiment na Tharaka South ya Burato kuri mwandiki wetu Andeto Paul Wakabidhi na miaka 50 na babu na tunyurwa munda na mana otunya munda na ntona bonge bakonziro kwa ng'ombe kwa na mantu mo na kariba kwa ng'ombe wa dini ya Nkondi Tharaka South Sub County arabakire muthenya gwemthe bakunditwe no rugunyuma ya karikare utugo baguke muthenya gwemthe araki bauge konania ndagaca imbia gukorwa na kino akugikirimo kiorete na nkara aciari betu baba tutiere begagwa bena thina ino nigwe munde ndi na miaka 46 still ndi na thina ino na mathina mamonde imaminda uturo na itukwenda kuria thirikari agate batunya mbaria agate bakorangira mete ya county government idokoniara bakora tugo tugo bobo ke munde bainya ike babo baje bagite akona njira kothinda gacani na gotuwa thirikari kuya erega twera urugaranyira njira ngate county council awa twandirwe kiani ya kwa ng'ombe baya bakura twareterwo mbariara ana babubo bajire bakamata otugo ike bao batokorere stima ibagitangire gwaya twekirwa ara itianganaga tukuthukerua mete gukurwa aya twacoka twakira twathukerua seti yetu ya Tharaka Nithi tugukira emunthike bao kiatwekire ti muthomi njuki gatukathia tatigo thirikari ya Kenya. DCC wa Tharaka South Bwana Mohamed Hamde akiariria kariaba nyuma ya bokurugura barabara inoge ntuthinya cia rukire. Mnanipata mzuri kati hapa muko na shida mnalalamika isipatikane muko na shida tena na muko na makosa ambayo kuna watu wana insight hapo kati yenu mtuachie sisi ni serikali haikushinda hiyo mtu na hawezi shinda sisi lakini mimi nasikia kuna mtu alifanya makosa hakushikwa, mwingine alifanya makosa hakushikwa. Kwa upande yangu, tafadhalini, mimi naambia nyinyi, munipatie nafasi. Usipindi Imenti North Bwana Alexander Makau. Shajua ni nani alifanya hivyo, tuchukua hatua. Then on the other side, tukutane sisi kama security team, tukuwe na joint meeting, tujadiliane the way forward. And then ile intelligence napata ni kwamba kibao wakati iliwekwa hapa sijui kuna daraja nataka kubomolewa. I don't know the truth. Urakuromba giteke msi wa Nyaki East Bwana Kimathi Mutara. Antu betu boko ng'ombe uchore bra tutwire na butu tarara tubicene thokone kinya na muntu umwe katugurana ira nabo tukaguranira nabo bagatugurira na ndenda kuga atiri antu betu boko ng'ombe na tugwatene kinya na antu ba Imenti baria bakwija kuthithia makosa jo ntu makosa ja mane ja antu betu jathithitwe barabara yeje kurimwa eremerwe na thirikari Tharaka Nithi County anda muthomi njuki na ibarabara batu atuthondekere ja unde mu biashara
kwetho igukubua kugitanira barabara ino na gweta kujukia nyamiriko kuma kithioroka andenda kuga mtoro arathire makosa ya gukura kibao muthomi njuki atari na intention yeri kukanere kukenga bana otharakanithi na batu kweja kurujithanua ugu urakurire kibao koi makosa arathire antu betu ni mpumete boimenti na nkiuga ndi mwendi maendeleo ngwetete miomponi witira photocopy chakwa cha ibande no ntoba mantu jara ndenderete na joja campaign muthia barutite mbitwa kire mujumbe wao Gitonga Murugara gutigira na kubacura tito cia minda yao ntubura baugite bugatetheria kuthira thini ino cia minda kwenda taito na ito kwenda tonengera taito njingi gatweka buru babo titonengera taito tigo tugokoromia kura tukaromia mtora yatothetera getomi mboria imbio tukothurete ore munene wakoya gotochobera mathena maratwenamo otuonara ntetoro na wano kothikerio gungwaria ukakwetha twimenero kia bokwaga taito njinji agwore tochwira ito baba igo tochobete utire gonge njinji ngokwareka baba nchowona nto baku itokothena na itwetera ukinya 2022 marwa kwanana baba mutariki kendra Kiripotera Oro TV kumantere cia Tharaka Mbito wa Paul Gwakabithe Oria kariba kumathao laira ngina ngereche betete ambere kulalamika inyumo cia kithaka kwithukira miunda yono batia na sara inene ayemera biochibo wathao ayikoyera sarere bwethetwe inyumo ii awete ni wati bonene nyakiari to baskuru na nende inya na kuria rwangiro karia nyumo aniro KWS kumira kiontobo na rwa muno na kwithira abaibatethia mwandiki wetu wa Ndeto Kelvin Kimathi na kinyete nterei inyerwa ri nomba kwithira ituthuranirira ribotie Ondia kariba thao leirangi na nkereche Rwanda rwa Kenja baiturite kire kuthetera rwangiro karia bwanyumo cia kithaka Rwanda ro iria shinyangiti merabio biria bakuri maru rwa wishwera reusibotha ujeremia kijana ikinya kirore winyange bo bwanyumo iji na kuwa burumo ankadhai kayete kinyo atibune na kriana baraba wita shukuru ro kire na riuni bati kuthiatirwa na mpwe muno njo wichiete threat kriana basukuru no ntukuri na bande beta chukuru rukire thaa 10 kana thaa 11 ana baune riski muno nonto njauchie maturene na inya thaa inkwaria chiena araba lairangi chikwengwa chiena mabala irangi kwa undenda kuwa thirikari netutethie nikenda njowichomba kutemwa na njowichomba kuikwara kubaterie chiathurano na community nikenda community yona thiri na yomba kwethia secure na ne ontu nyaka itene kao nyumo yi kwenyangi mera thine mpara no irumirite Rwanda rusivu na kuria rwangirwa KWS kuthiatira Maria winyangia bu uria kubatiritwe ndiwa thai tutena bya kuria na iboega muno no ntute wendi ba muntu lakini kila muntu andete rirage kinyangirwa na lusere op na watu ekakiraregirite kuona ateona so ndiromba kabisa antoba etorare na matora yau yange ya kinyangirinto ba compensatwe bathithirwa compensation nikenda bakaomba kinyabo wikwa bai na imani na njowino nto njowine part ya tourism na itebatere kwetha chie matorene na itebatere kwetha ile ara ibateria nikenda chomba kuone na thirikari mbecha kirutererwa tourism na bu ni atisibo mwankatha ina kinyithite riboti winyangia bu obisine cio na mwankeru ari nyanya ira chiandi na mpempe ira chiandi njowi chia kinyangire chia thokia miunda na ndaringa report kire KWS kenda baomba kweyo tutethia njowi chi kwa mwithone kenda chomba chireka kuthangikia community na njira kwenyangia bya kuria Kiripotera Weru TV kumatigania West Mbita wa Kelvin Kimathi MCN wa mutongeria woneka kwithira ria kwiburu na muringi kura ithurano bia mwaka yu etekia MCA ikionekete kuchilia rweriete nkabone nyawandi egoji state tinyuma mwandiki wetu wa Ndeto Ntinyari Kinywa na thiolonkanite na wandi ekwaraniria na akari kuthikiria ugambi bwa atongeria barabo choetekie na nkoloki kuthonja mirandi ria bwithite runguro MCA owagaita kana kine gichunje kiambere kia riboti ntangurutano chia wandi arakiumia kieto kumurika Igoji East.
Gitine giki turimurika ward ire ri mwankene jwa county ya Meru na county ya Tharaka Nithi nio Egoji East. Egoji East ni imwe ya ward ithanthatu cia gicigo mbunge gia South Imenti iri na akari 35,000 na aringi kura 17,943. Ward ije kagitene gaka ikuchiritie arwiri gite kia MCA 15 wa mbere ari MCA wa kagita gaka John Paul Kireria. Ni competition njega iu ni ukuonia gite kiki na riri na ni kuonania uria karite giti na ikaritie bwega nuntu kero gakaritie buruku kero kari murevia nyanchoria kama matereka balabala ena mantu jamai batige na tamaa ya guchwa giti giki. Mheshimiwa Kireria uri urungi na tigiti ya kiama kia UDA ethiritwo agitongeria ward ije kwa miaka 2 ja kansla mbere ya kuja kwa thirikari cia matura na miaka 14 ja MCA. Nitumbite kwaraniria na bamwe babaria baguchwa kurita Kireria gitine giki ario Wini Gataka uria urungita murwiri kiumbe na ni mwari wa uria wari kansla wa ukabere uria wijikene muno takanana. Ria rijikene muno mbitagwo mwari wa kanana. Kuma mbumite Egoji jama aja turi narua Maxwell Gikurune ndingaira gituo kia Gikurune ndi mwana biashara ndina matatu ngoge cia matatu nicio ndithagia na inya biashara ingi kwina business twithara twinayo collaboration na sister kwa ya kwendia nini na wholesale bed sheets, bed covers na wholesale. Muchoi Damiano uria wari ndebene ya nkindano ije kinya mwakene ja 2017 na achokierete na tigiti ya Jubilee. Ina biashara nyingi muno Egoji na te Egoji onde ni Meru County onde imbila wande na biashara ila jietagwa Loyal Saints Funeral Services na nibandikite especially antu be Egoji baingi muno imbila wande na biashara ingi jia mahoteli na jono bandikite antu kuume Egoji. Ungi uria twaraniritie nawe ni Erastus Misheni uria urungamina kiama kia William Kabogo kia Tujibebe. Ndari senior police officer OCPD na ndari taya honorable na miaka yakwa 60. Then kumau nande now I'm doing business ndina biashara nkorita na ni mukulima ndene Egoji East. Tuchokete twaraniria na Kanywa Gitare uria urungi na kiama gia Safina. Mbumite Koire within Egoji East na oni nderetwa just within Koire bakethwa mbaraga Kimeru kiri upside down oni ndi Mumiru. Mbumite mujijwa Gitari wa Kamde na Jojo niwe Kamde. Mbuga giciaro kiria gikuru ni baije Jojo Simeon Kamde niwe arari mubunge wetu wa mbere na nini kajuwe. Na wamuthia kwaraniria nawe ni uria wijikene muno ta rietwa ria kibande ari Alan Mwirigi Karia. Turayonga mbumite ni mitune indi ndita biashara maketieta kwa miruriri no ndira na mantu ja computers. Bangi bara barungi gitege na tutumbite kwaraniria na Boni Dorin Kaimenyi wa kiama kia Bas, Gilbert Murungi, Martin Murangeri, Valentino Muriunga, Murungi Kasimbo, Bonde bari arwiri kiumbe, David Karia wa ANC, Evans Mutuma wa kiama gia Nopeo, Enoch Mutugi wa kiama kia Wiper na Moses Kirimi wa kiama kia CCM. Tukiaraniria na arwiri baba baruga MCA John Paul Kireria na akarita gitine giki kia MCA kwa kagita gaka nene muno na nande na abati kwebera. This time turenda change. Batika tukuga atiri tukumunenkera 10 years ya kuja kwithura MCA wetu na bado Egoji no kuigua Anthony baruga bati satisfied na ngugewe. So kiria tukwenda thaiji turenda ebera turenkera mwana omutunge tuona wange tukuigua tutenganirire tomba gwitaita kabere. MC ojo liku na karite otoge for the last 10 years na ingwitikia mtu akaite gitine kiwa miaka 10 bora bundu bakuthaenda kuthithiria antu thaini athithitie na wakibachokeria mbere nguchokeria computers ba kwa nkado nuntu twetha na masinani gutiwe no umwe akuantirutite ngugi buru baba umpinga bonde guti mtu akuantirutite ngugi na kerwa ni akuga ni umwe nawe ni nkumwelewa kata atwire Kenya katije kati in touch na ground amenya nara tumite na nara turi president late president Moi ari president 24 years anto babalingo batukwe ni mpala no bakwe ni mpala barabara no idoki kwao na batena lonji
nuntu kinya uri mutongeria utongerita gwakunja mtura ukuringira gituma muno aikwira ukala muno kinya wengo kamuria miaka 10 gwakunja uthithete atia utongeria ni ta gwakunja ulo tumba kuthithia mantu monde na ntuku imwe kiabire mbecha-ini cha thirikari ko kunenkerwa ukamanenjire kidogo iko kwa uninkira ntubego jisti uwe akubera ninkarite muno ni athi wengo achoke ndiguru one miaka 10 kakulibwa thitie bubu nene kinya kwa wenja kenda amenya miaka 10 ni gintu ikaimono na miaka ni gintu kinini muno. Arweri baba ni bajukitie kanya kutheria imwe cia nguto na propaganda ire kuringwa kenda baterone kura. Baba rwanani sana bauga una tendi project ati kandu ngiki nikenda ndukia kura cia antu bamwe na ironga na kubera oni guti muntu ndungika no tonda na kutoto na liana wona ntuku imwe nkimura ati tukiwa ati tutethanirie nikenda tuthukia kura cia goji kandi kana tuthana pattern iji imbamwe barauga oni angande project oni nte project ya anybody oni ndauga ndungami o karija Erastus Micheni wa muthamia kana muranjasho competitors baku bakambiria kuga atiri ugeta kuthura muntu nontu ni mwana ongania muthureni nontu nakumba it is an issue but ngategera nkona atiri te kwethora ndi mwario kanana tikio the only thing katugaga atiri mwinya ng'ombe ikagia mwari ikeja kwethirwa mwari ria ni kuriteria ng'ombe ria ni kuriteria mwari bateri kurita nkuruki na oni ntirunga mino ntu ndi mwario kanana mpewa kura cia sympathy nontu ndi mwario kanana ka ndi mwario kanana but kaumo no karia no tongoria no boria aba Uhuru etire University overseas aba wategera resume ya Kiraito etiugaga Harvard ni America utegere abogeta West kana kungi kanini ninka mbumete abroad teni ninka na kiria nkwenda go stress tikimero kiaragio bunge egoji ya miru so abakimiro gyakwa ni mbiji kimiro gyakwa tikiega but that is a non issue. Muchui Damiano horo gutwa gitege kina tigiti ya Jubilee na ugite nethiritwe akiringithanwa bonene na murengo jwa Raila Odinga jwa Azimio ontobure ati kuoneka gukenera kuri bo bakuga manto ja Azimio onto tuli kiama kia Jubilee lakini nkabela propaganda hiyo tukathiria onto tikia matukuthura na utiro kiama igaro eja kuthondeka barabara kinya bwa thuro imendete bwa tonya mbunge bia makabo watiga bwata ugeta kuruta ngugi uri binafsi ko uri bakwamberia kureta manto ja biama batuka gitaka tuli thura mutongeria tikiama nawe MCA Kireria uri na tigiti ya UDA akioneka kumuchokeria ndienda kulomba baki atoshindana nabo mtu kaigwa ndo nchia baboku kiwa niwendete baboku kinya kiwa tena nguo njega ugani baboku bamwe betu balijana nturene bakawandungi na kiama kia Jubilee enengo support William Ruto uga kamerene tia kuga gotuko tia kuga Raila kamera itia kuwi lunga mambela kamera ugiatiri ndungi na kiama kia Jubilee na nengo support mheshimiwa William Samoei Ruto tugwatanire ntuku ya rojo kiri gicunche kia biere twaranirie na kari na kuthunja imwe ya mirandi ya Igoji East ajante Tone Chewero na uni Tinyari Kinywa. Tugieta na mbere ni ati ori tukwiriretie kithurano kinene mbeo mbithe kuma wandi mwanya kaunti-ini ya Meru rungu rwa gikundi kumenyekana ya Mbas Power Queens baraba ni awati mbarobane ne bangavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi na mururiete akia mubonge wa ekroni wa Felicity Nkirote Biriri ne baliongete kithithina na rogirando wa dini ya Timao na raba shimanete na mangiri ekro mbeo mbithe bani borete ekro kwimenyera muno kia siasa kaitaka nibo kenda bakomba kwithira bagishe bania na siasa bara bateba o mamwandiki wetu wa ndeto mawira kirigia kumantereo nombete kwithira kiliongania nabo namba kwithira tuthuranirira ribotie bao ne arendukie mbithe kuma wandi ne mwanya ja kaunti ya Meru na barane agwati mbaru ngavana Kiraitu Murungi rungu rwa gikundi kumenyekana ja Mbas Power Queens bakigwata ugeni ndiunga yao mtura ya rugirando wandi ne Timao kwaranĩria na ekuru na kuba mataro mwanya cia kwempower kana wikira mwekuru inya
ngwecia kwempower wekira antu babete inya ibo kuona yonto ruare ka kuoya twana twenu yonto atutuma na bore twoya tukaraniria na baina aroina atanoina baba inge bakinyara kinya gwatwekote muntu unge ugira cikiongo batuka tutumite tuyari bawe bara wempower butukona kingangi mtu mweno ntu kwina aria ukiria miaka ingi ite 10 tutiaciana siasa tutiaci viongozi utukona mtu ate ukiria bange kakira ko kinya otukutena generation leaders bange ba tomorrow ibue mugongo jwetu ibue bore yetu ibue kedithi na giki ibue rogirando ibue kiambogo na imbije nonto ibue boringaga kura kyo nonto turonere ekuru beje baranirie na ekuru na rebenu nyabo beje bae tuthikanire te sasawa ndukembethe baba bara bagwatanirite na magirija ekuru wandine ni baringirite ndebe ngabana kirito murungi wa mwena Felicity Biriro kumerera matagite ke mubunge wa ekuru na kiama kia Mbas na kuria ekuru kubakanya ithurano ndime wanka juju mungu atanendo ya baire bau ni ambirite guciara matunda arerete kenge no wina tamaye kenge tondi beti ka musemania ya kwira antu bameru burombo batetia ngabana kwatweka ati umire weta bakolomanira abo na nakwenda weta ngabana eto semana jena banyanyi nyongo na antu bange maprofesa bathomi na agari abo loi ibo kwenda tota kwa ibika mtote gomegwaria sonko angigetha gikarisha ng'ombe tukameria tukanywa utigwe kiania ngoko na yekale kiankale nkale nyamwana anyira lakini ngoko ikirekia kurekia uyu marete kiwa kwa utote menya ngoko une kuthithia atia lakini reburombo otire mweni kanya kange miake uenge tamu uye yele nuchi mtu huku ofisi mbere amenya neria amenyi bawo bande kikuo awata mtukuiweka so nyabo kamtonge kanya kau areta isuba ame ako ethato mwaka yoni yakambire weta atia oboritira ngoe kabari kamo somali botije oraga kari botije kirasi kia kiremara botije ECD ira cia kimotethia primary botije na ndere nonto twauga mbura no ukakatha mbura erete kuririte ri ndiromba nete ogie kinene gavana ujo wetu kiraitu murungi tumuchokie ringi rimwe tenkirote riri birere umte roire rwarera roire aja twira wakirigi kenja gitiagaia ndiromba nete okie kingi antu betu babure mono aja turi kithithina bombe kwa birere ombi kura cia women rep nonto twauga kirigi kio gambi matena tekana getu kaburi awere ogatorerua nkiripotera Weru TV kuma Rugirando Timau gicigono kia Buri mbeta mawira kirigia iboya mawira kirigia na onto bori boti atwikire gatantu ndeto chieto chia Weru tha mwanjanga kwendera kaita kia na ntukwenjia yoyori thari mobia murungu mweni nyambetwa wini wakinyira